We need to be proactive instead of reactive. We don't want this kind of tragedy to happen again. Sesenyuke sefika emashumini lasikhombisa nesihlanu sibalo sebantfu labashone emlilweni loqubuke engabeni yelidolobha laseJozi lomuhla ekuseni. Sithi namhlanje ayime indaba ye-gender based violence. Siyayibulala namhlanje ngelizwe eliwani ngephimbo eliwani. Bantfu labasikati embombela eMpumalanga bavakalise kuvumala kwabo ngetibalo letisetulu tekuhlukumeta ngekwebulili. Asikuvusele mbukeli wetindzaba telulwimi lweSiswati la ku SABC kanye nakubo babukeli betfu labasibambe ngale ku DTT lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuxhumana kanye na ku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Sesenyuke sefika emashumini lasikhombisa nesihlanu sibalo sebantfu labashone emlilweni loqubuke engabeni yelidolobha laseJozi lomuhla ekuseni. Lokhu kuqinisekiswe ngumphathiswa wetekubusa ngekuhlanganyela netendzabuko eGauteng uMzikho Malo. Ngaphambilini bekubikwe ukuthi bangemashumi lasikhombisa nakuthathu bantfu labashonile. It was like it was something seen from a movie. People jumping from the building. Lena yindlela labachaza ngayo lesigameko abantu abafike ekuqala kulenzayo yesehlakalo. Le nhlekelele lena ishiye abantu abaningi baphukile emoyeni. Abantu balahlele ihlobo tabo ngoba kungunyalo labanye solo bamehlwana kepha ke labanye bafune kwafuneka. We did locate my brother. My daughter just called and then says he found him at Charlotte Maclake Hospital. They were transporting him. He transferred to Jamestown Hospital. So she went with him in the same ambulance. Emaphoyisa nibeliqwaningo lolubandi kulenzeleke ukuthi basukumise liphenyo ukuthola ukuthi yini imbangela lomlilo njengoba sekunenge lokukhulunywako. Umbuto lomkhulu sekuthi yini lekufanele lendeke ukuqinisekisa ukuthi igameko etfana leti atiphinzeke esikhatsini lesitako. We need to be proactive instead of reactive. We don't want this kind of tragedy to happen again. So what are we going to do as the government? We're going to sit as the government of local unity in the city of Johannesburg and look at it at speed now and make sure that we correct this kind of situation and we prevent it from occurring. Kusenjalo mengameli sizamaphosa wendlulise emaventi ukuthi emdilini nalabo labalahlele ihlobo tabo kulesigameko. Mengameli wende libito kubantu bakuleli ukuthi basukume basite lapho bangasita khona. I would like to offer my deep condolences to the families of those who have passed away and those who are injured, and wish them speed recovery for those who are injured. My thoughts are also with the households and individuals who have lost their places where they live, their accommodation and possessions in this terrible incident. This is a great tragedy felt by families whose loved ones perished in this terrible manner, and our hearts go out to every person who is affected by this disaster. Masipala waseJozi usenhlelweni tekukhipha imininingwane lapho bantfu bangasizakala khona ukuthola ihlobo tabo letinyamalele naleto letendlulile emhlabeni. Etindzabeni te-SABC nginguSidumo Dlamini ngibika ngiseJozi. Bantfwana lababili basesibhedlela kanti bantfu labalikhulu nemashumi lasihlanu basele bangenandzawo yekufihla inhloko ngemva kwekuqubuka kwemlilo emikhukhwini yaseSmartsville eNtshonalanga Kapa. Cishe ifinyelele kumashumi lamane imikhukhu leshile. Inhlangano lenikela ngelusito iGift of the Givers naletinye tinhlangano tibambisene kusita labo labatsindzekile. Ishiya ngqongqa imikhukhu kulendzawo. Leli lihlandla lesithathu letakhamuti bukane sehlakalo lesifute lesi. Lo mlilo ubhebhethekiswe ngomoya lohusha ngemandla. I was busy in my kitchen cooking when I heard my neighbor shouting, "Fire, fire." I put my stove off and ran out, and everyone was shouting fire, and everyone tried to extinguish it. Besimo lesiphutfuka netinhlangano letisitako banikete losito ngekushesha. The fire teams, the SAP, the community police, disaster management was quick on scene, and it was great to work with a great synergy together. Labo labathakametekile babekwe eholeni lemphakathi lapha batawumukela khona kudla
imibhede tingubo nalokunye. Sikubutile mbukeli ukuthi kulandzela umlilo lokubuke kusakhiwo lesiseJozi wabulala abantu. Ingabe kungagwenywa njani kugamandwa kwetakhiwo eJozi nakulamanye amadolobha akuleli? Uphendvule kanje. Makuvalwe zonke lezi zindlu lamafleti ashiwe ngokungemthetho angasenamnikazi ngoba egcineni kwakho konke abantu bangena khona laphayana ebese bezenzela inyokanyoka nokuyizo edala ubungozi bomlilo kanje. Engakusho mlamabhilidi funa wonke athathwe umasipala awakhiphe ebantwini awalungise ahlala abantu bayakhona ukubhadala. iCity of Johannesburg kumele wathathe wonke lamabhilidi iwalungise abantu behlale khona ngokuphepha. Bese ukuthi nala nezinhlangano ezithilwela amalungelo nazo ayisondele ngoba nazo isukumela phezulu zilusana nokukhishwa kwabantu kulamabhilidi. Buka manje ukuthi kunjani ukugwema ukuthi lento yenze egoli ngeze kwama emadolobha ukuthi kumele ziqiniseke ukuthi amabhilidi ayacheckwa njalo akho umuntu ohlala emabhilidini ngaphandle kwemvume wonke umuntu ebhilidini uyaziwa futhi akhona ezongena ngokungemthetho ebhilidini. Apha kweli lizwe lethu engathi kukwampunzi idlemini ngamabhilidi ayathinjwa yimigodi iyathinjwa ngabemi bangaphandle. I-government ikhona ithule ibhekele. Ebuhlungu umsasazi kakhulu lenzeke eGauteng into. Urhulumente wethu makazama uyiqwalasela kakhulu lanto eyiqhubeka phaya. Akudalanga bekugqabhuke into yamosha indlela, yamosha izindlu. Lena igame kusweleka abantu abaninsi kanga. Hayi ngeke. Ikhona ingxaki, khona inyalo yemfene pha. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfeswe ukuthi phendvulela ngawo. Hulumende uthi umlilo loqubuke enkabeni yelidolobha laseJozi lohambe nemiphefumulo yebantfu labangema-73 kwalimala labangetulu kwema-50 akusito tinkomba tenkinga yekuhlaliswa kwebantfu kuleli. Indvuna ehhovisi lebumengameli Khumbudzo Ntshabeni ivete loku esiwombeni nebeTindzaba ngemhlangano wekhabinethi waleliviki. Hulumende uphawulile ngesehlakalo lesentekelo lomhla ekuseni enkabeni yelidolobha laseJozi. Njaveni uthi lena akusiyo indzaba yekuswelakala kwendzawo ekuhlaliswa kwabantu kepha kugwamandwa kwetakhiwo. Ubeseke wendlulisa imavi enduthuto ahulumende. The government has a disaster management center nationally with provincial disaster management centers with also local disaster management centers in our municipalities. And we've got first responders who are in firefighters, the medical rescue teams who are on the ground doing their work with the City of Johannesburg and also with the provincial government. If they need reinforcement from the National Disaster Management Centers, such assistance is offered. And on our part as government, the President continues to be updated of the situation. On the directive to the economic cluster to put a plan in place on the rising food prices, whether the cluster is going to consider relief measures to cushion consumers and businesses from high food. That's why the tasking was yesterday. The cluster must then work and consider all the options in terms of the reports that have been issued by the Competition Commission and then make proposals to Cabinet. When those proposals are made, we'll come and announce them. iCabinet iphindze yagxeka umkhombandlela wemthethosivivinyo wemandla esifunda saseNtshonalanga Kapa yathi awuhambisani nemthethosisekelo. Bantfu labasikati bavakalise kuvumala kwabo ngetibalo letisetulu tekuhlukumeta ngekwebulili njengobe kuphetfwa inyanga yabo. Bantfu labasikati labasebentela umbutfo wetekuvikela nemaphoyisa bashucele embombela eMpumalanga kuyewuvakalisa kwesekela bantfu labasikati labake babukana nalesihlava nekucucutela libumbano. Inhloso yalomshuco kuhambisa embili emalungelo ebantfu labasikati nebantfwana. Tindlu betimenzi enkabeni yelidolobha imbombela ngesikhathi labasikati lebagcokete embatho ngokuhlukana kwamatiko abo labasebenza ngaphansi kwawo bashuca bathi phansi ngokuhlukubeta kwebulili phansi. Lo mushuco bese uchubekela ePinari. Takhamuti takamsoko batibe senato tiba yencinya lo mushuco njengobe ngala baphethe tingcwengce lebekade tinemibhalo lehlukene. Labatvuna labasikati nebantfwana bete ngavilinye kutosho ukuthi sekwanele. Lo mushuco wongaphansi kwesicelo esithi the time for GBVF is long gone. Lokusho ukuthi sesaphela isikhathi sekuhlukubeta ngekwebulili.
Sithi namhlanje ayime indaba ye-gender based violence siyayibulala namhlanje ngelizwe eliwani ngephimbo eliwani sithi namhlanje nje sizobakhombisa ukuthi siyakhona ukusebenzisana sibomake. Masipala wembombela kukhona nela kwendabulisana lesihlava emiphakathini. It's going to assist our communities to say we are here to support them, we are here to advocate for them, we are here to protect them, and also in any way, wherever there's a gender-based violence and femicide, we are here as a municipality. Inhlangano lengende inzuzo ichawekazi yasungulelwa ngenhloso yokufundzisa labasikati labadvuna kanye nebantfwana ngalesihlava sekuhlukubeda ngebulili lobungafanele. So ngiyacabanga ukuthi singumphakathi uma singaqala si-understand kahle lama issues ukuthi kuhlukubeda basho ini kuqala kuphi futhi singenda kanjani sisonke ukuthi siyekele kuhlukubedana especially bomake. Le nhlangano lengende inzuzo ithi kumele kungagcini nje ngale parade kumele kugqugqutelwe emalunga emphakathi ukuthi ete abike leto tigameko ukuthi iphathi mandla. Kuletinye nasibuya ititolo ingapani letimele yetimayini yethule umtholampilo losezingeni lelisetulu yethulela umphakathi wasePoland futhi nasemalahleni eMpumalanga. Asiphinze sikwemukele tindzabeni telulwimi lesiswati mbukeli kanzi nawusanza kungena ukhethe kahle. Hulumende ucele tinkampani letitimele ukuthi tidlale lichaza ekutfutfukiseni imiphakathi. Inkampani letimele yetimayini yethule umtholampilo losezingeni lelisetulu yethulela umphakathi wasePola futhi nasemalahleni eMpumalanga. Takhamuti tithi umtholampilo wakulendzawo bewukhashane futhi bewugcwala ngalokweqile. Lo mtholampilo uvulwe indvuna yetekumbiwa kwemcebo waphasi netemandla Gwede Mantashe nendvuna yetemphilo Dr. Joe Phahla. Lendzawo inetimayini temalahle kanzi futhi linani lebantfu landza ngekushesha kufinyelela emtholampilo kutanetingcinamba kutakhamuti nyalo umphakathi walendzawo uyatichenya ngemtholampilo lomusha losezingeni lelisetulu. Sokuba basakhela le clinic and iyashesha bona njengamanje soku emthaxe akusena abantu manje isasiphethe kahle ngingazike nje ukuhamba kujwayela kwabo sister mhlambe bangajwayela kodwa kwamanje basasebenza kahle kakhulu. Lo mtholampilo wakhiwe ngaphasi kweluhlelo lohlose kuthuthukisa tempilo nemnotfo walendzawo kanzi ubite 20 million wemarandi. Our dream is not only to create value and make profits. Our dream is to make sure that as we grow Seriti, the community of Mpumalanga, our different stakeholders are empowered, they grow with us. And what that means is that we need to provide opportunities in terms of education, healthcare, and all the related services. Hulumende ucelena labanye bosomabhizinisi kanye netinkampani tetimayini ukuthi bashiye emafa kumiphakathi lebasebentela kuyo. Ibaluleke kakhulu into yoba imigodi ingafiki nje endaweni yombe ishiye. Kufuneka ishiye izinto ezakunceda abahlali. Bathu abantu bayazi into yoba apha kunemayini kodwa inxa yale mayini sineclinic, inxa yale mayini sinesikolo. From their profits they should plow back into the community so that because government can't be able to achieve this equity alone, we need the support of the private sector. Lo mtholampilo sevele wenda umehluko kusitakala tigulane letingetulu kwelikhulu ne30 ngelanga. Lona losanza kuthatha umbuso ngengani even laseGabon Bryce Oligi Ngwema umenyetelwe njengemholi waluhulumende lobambe kwesikhashana lokukuta ngemva kwekuthi bakedule esihlalweni imengameli Ali Bongo lebese kahole lelalive iminyaka leli14. Lokuthathwa ngenkhani emandla embuso eGabon sekwenteka kwesiphohlongo kumavasi entshonalanga neAfrika kule minyaka lemithathu leyengcile. Ikile ke yakhutwa lenkinga lena ukuthi ayingachubeki ngala atama nemasotsha ukuthi kungachubeki kepha mange kube njalo njengoba kusukela nga2020 kubonakala ukuthathwa kwemandla ngenkhani eMali, Burkina Faso, Guinea, Niger kanye naseChad. Kwaba nekufaka kolusrinyo kulamanye alamaveli lawa okwabe sekuthikameta kakhulu bantu bakhona. Kube khona kujabula eGabon kulandzela kokukhishwa kwaBongo. Eu égard à ce qui précède. Ngibona kwami iGeneral Oligi Gwema uthe kubuyisela Tindzaba lokutavumela ukuthi kusebenzele bomabona kutse naletinye tinkundla tekuxhumana khona lapha evini leGabon. Bryce Oligi Gwema lo yinhloko yema Republican Guard umenyetelwe njengamengameli walohulumende longene ngenkhani.
lokuthathwa kwalamandla ngenkhani kwendeke ngemva kokuthi ibhongo amenyetelwe njengamengameli okhethwe eNzansi welinyenti kulolu khetho lolusanza kwendlula. Kube nekukhathatheka ukuthi kube khona umkhonyovu kulolu khetho kanti ibhongo sewucele labo labangakhona kumsita ukuthi bende njalo. People here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Bakuhlabile labanyenti emhlabeni lokungena ngenkhani kwalohulumende longekho emthethweni eLibreville. Secretary General is following closely the evolving situation in Gabon. He notes with deep concern the announcement of the election results amid reports of serious infringements of fundamental freedoms. Ithimba lelibuke kuthula nekuphepha kwenhlangano yamavasi eAfrika kulinzeka ukuthi likhulume kabani ngalokhu lokuchubeka eGabon. Baholi bemaqembu etepolitiki esifundeni iKwaZulu Natal bathi lokwenyuka kwelizinga lekubulawa kwabosopolitiki kulesifundza kwenta kungabi nelutindo. Imiphakathi lesemaphandleni nasemalokishini ngiyo lethinzeka kakhulu njengobe kulethwa kwetinsita kubambeleleka. Kunginyalo nje kushone emakhansela lalishumi nemfica kuletinyanga letilishumi nakunye letengcile. Nonhlanhla Zungu losinzile uphoceleleke ukuthi ashiye elikhaya lakhe ngemva kwekuhlaselwa ngetinhlavu. Indvodzana yakhe yadutshulwa kathathu ukuthi igameko letinzatfu letehlukene. Kanti umshana wakhe wathunjwa, washaywa, walahlelwa endleleni. Labahlaseli bafuna kwati ukuthi ukuphi nonhlanhla. Ngalelanga iPrincess of Wales Lady Diana Spencer lobeka ngukhosikati wemfanenkosi Charles yandlula emhlabeni ngeminyaka wa1997 washona kanye nemngani wakhe bekudzabuka eveni laseGibhithe engodini yemoto eParis eFrance. Diana bekashade na Prince Charles lobekatiwa ngaPrince of Wales kusuka ngeminyaka wa1981 kuya ku1996. Diana lo ngasekho emhlabeni bese katiwa njengenkosatana yebantfu. Nazivakashele imakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emavi. Mkanjubovu we Orlando Pirates Lucky Lekhwathi uthi ukholelwa ukuthi leli qembu litawucenza lokutendela kweMamelodi Sundowns. iSundowns iphumelele ileague emahlandla lasifupha eminyakeni lelishumi kanti Orlando Pirates iphumelele tindzebe letimbili kusizini leyengcile. Nathi longatlinzela kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM nakugabanga insimbi yesifupha. Mengameli Cyril Ramaphosa sewundlulise mave endvudvuto kubo bonke bantfu kanye nemindeni lekhahlametekile ngenxa lomlilo loshisa sakhiwo wendlule emhlabeni netimpilo tebantfu labanyenti lapha enkabeni yelidolobha leJozi kusakwa namuhla. Njengendlela yekuphetsa lenyanga yebantfu labasikati lebagcoke timpahla temfaniswano wemasotsha kanye newemaphoyisa babambe umbukiso wekulwa nekuhlukunyetwa kwebantfu ngalokuyamene nebulili kanye nekubulawa kwebantfu labasikati lapha eMbombela kulesifundza seMpumalanga. Tiyakuceta lomuhla titfole futhi kusasa ngesikhathi lesifanako ungakhohlwa ngemuva kwetitolo sikhona simo selitulu nisale kahle.
nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo selitulo babukela emakhaya sanibona nasibuka namhla kusihlwa sibona umsingalo banzako longenawo lapha eNtshonalanga Kapa kanti lo msingalo banza kubonakala ngathambisana amathuba emvula langagcina sayafika khona ku60% lapha eLgwini kanti ke lo msingalo banza kuyendlula babukela emakhaya la eningizimu elive lapha endaweni lapha iGcebega bonakala kanti tabeni amathuba emvula langagcina sayafika khona ku30% nakhona kanti babukela emakhaya kubonakala umoya ongijima ufika khona ku15 km ngeli hour loqhamuka khona lapha eNtshonalanga Kapa kanti nasibuka kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawuqala khona lapha ku6 inyukele ku26 iCarltonville nayo ihleti khona ku26 kanti ke Vereeniging aqala ku5 anyukele khona ku27 ePitoli ihleti khona ku28 sinyukela khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musina uhleti khona ku33 Polokwane qala ku7 anyukele ku27 Mokopane qala ku8 anyukele ku32 kanye nePelapela kanti Phalabura ihleti khona ku32 emva kwaMadina ngabule emakhaya zingena khona lapha eMpumalanga esikhukhuza liyashisa iBela libasi lihleti khona lapha ku38 kanti ke nalapha eMbombela ihleti ku28 Caroline qala khona ku9 anyukele ku26 Sekunda aqala ku5 anyukele ku25 eMolo lihleti khona ku24 abule emakhaya sihlala endasi lapha eKwaZulu Natal lapha eRichards Bay lihleti khona ku23 kanti kapha eThekwini lihleti khona ku22 labavakashela lapha eCroxtal liqala khona ku4 nyukele ku18 kanti ke lapha ePietermaritzburg lihleti khona ku19 emva kwaMadina sihlala endasi lapha eMpumalanga Kapa eMthatha lihleti khona ku16 lipholile lapha eKumani qala ku7 nyukele khona ku15 Qonke nayo ihleti 15 emva kwaMadilo kanti eWillow qala khona ku4 nyukele khona ku13 kanti lapha eGcebega liqala khona ku8 nyukele khona ku15 emva kwaMadina singena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town abavakashela khona liqala khona ku7 nyukele khona ku14 kanti ke lapha eBeckford West iqala khona ku10 nyukele khona ku15 iGeorge hleli ku15 nayo kanti lapha iWorcester iqala ku6 nyukele khona ku14 singena khona esifundeni sefu lesikhulu kunato tonke enzaweni lapha eUppington lihleti khona lapha ku20 DR qala khona ku5 anyukele khona ku18 eSutherland lebanza ekuseni liqala khona ku-3 lishubisa uNkantshibela lihleti khona ku11 emva kwaMadina kanti eKimberley lifuthumele emva kwaMadina lihleti khona ku24 singena khona lapha esifundeni lapha eFree State babukela emakhaya lapha eFrankfurt lihleti khona ku27 kanye neSiswati Bay kanti Welcome qala ku8 nyukele ku27 Bloemfontein ahleti khona ku24 Wephana aqala khona ku4 ahleti khona ku24 singena khona lapha esifundeni sefu segcina lapha enzaweni yala Rustenburg lihleti khona lapha ku29 babukela emakhaya kanti lapha eFreiburg qala khona ku5 nyukele khona ku29 Taung nayo ahleti khona ku29 kanti iConce liqala ku8 nyukele khona ku30 buka ngasi ngiloko lingiphathe kona ngibukela lokuhle ngisaleni kahle